Naibaga malam yung manan kagayam. Kumusta? Wala timanan ngentay. Biyagan na ito'y programa tayo itamalam ti Sabado. Programa na polwan, music when sika ken tinapalabas. Wala tayong music and memories tayo Lunes, Hinggan at Biyernes niya. Well, iti DZTP Radio Tiradpas, kadwang tita technical side, Dennis Avillonar. Iti mat DZTP, Digital TV, YouTube, can Facebook, Alpha Rafael. And of course, at yung manan to'y inumo, pagayam yo iti tangatang ken karagiti lang langalang, your dear, Manong June. Padanan nyo ulit ti panakaybasa ti tampok nga istorya ita malem istorya nga biglay kadata ti maysa pagayam kasantumat kadantumalen daniw yan tayo mangyagan and of course dagiti kang kanta iti amyanan. So enjoy. Iti nga ba nagdingag ginggan at alas 3 programa tayo sika ken tinapalabas. Nagrigaten ti biyag awan pagsapulan nga daman trabaho, sweldo nakapimpiman, barikes irutan, kadiman la malanitan. Ngiw-ngiw iti uray kumasag paminsan, kasano ayanay ti mategedan, iti tumuyutoy ping maadda-addang parikot pa'y ti allowance ken pag-enroll di mga kuleyo kurang ti mabulibol sangka sa pulan sangka apuyan na ikarkarin sweldo adipay na iganan sangka sa pulang, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan. Nuapay nga dana panglaw awanan kinuapay ket nga adulat tatipaknan uray yaradong kabagin iti ubram itirigat awan laktat pagnamayaw sangka sa pulang sangka apuyan na ikarkarin sweldo adipay na iganan sangka sa pulan sangka apuyan kaano kanto ayang amin na bumaknan sangka sa pulan sangka apuyan kaano kanto aya namin na bumaknan sangka sa pulan sangka apuyan
kanyak tumapay. Nuday taladawang tiyak parang kanya nasamit unay. Sigugutok to'y puso niragsak dago sa mabang araw. Naming sigat nakasaraka, iti pintas niyayat kasamita. Balot mo to'y riknak, ken to'y biyag ko, ket ladawan nagpagpasagan. Imnas nga inang indat na tuma, sikat kapatgan ito'y puso. Binirbirok ka, amang tet bangar, to'y kakaysuna nga ayan ko. Bituin kaanaran niya, amang silaw to'y dalan ko. Diyak gigiren tiyak tuok kenayan, gapuken ka uray pakatayan. Ngaminta inbilang ka, pagkek nga ang nanayon, adi agresan. Imnas nga inang indat na tuma, sikat kapatgan ito'y puso. Binirbirok ka, amang tet bangar, to'y kakaysuna nga ayat ko. Bituin kaanaran niya, amang silaw to'y dalan ko. Diyak gigiren tiyak tuok kenayan, gapuken ka uray pakatayan. Ngaminta inbilang ka, pagkek nga nanayon, adi agresan. Sikat nagsaway, apintas mo awan umaspin. Numaranyagan, talumabag ka ating
anak kay tampukan, takalid mo akas lapituan. Aglalong tumamdag ka, itiyag sapa uwen umalem. Nubingyan na itabibig mo sa kaumisem. Ang parang agagos na ita, tas makin ang kaskan ka anak bukelen. Akin na rabunan ni Diyos apungan ka kaastin. Tabi no bukudang haminan at tanukatin. Napintaskan tulaen. Nung bingyan ng tabibig mo sa kaumisem. Ang parang agagos na ita, tas martil ang inten. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabaybayan. Gapu iti napigsa agin ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Na ariwawa wenno dumana rodor
nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, itiigid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan itiigid ti baybay tapno buyaen wenno alaan tiladawan iti tsunami. Anawan tinagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan amammo wano kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Okay, Rod. Sublian natin ang programa na yung si Kaken Tinapalabas. Tangwalan natin man nga nakablawan iti happy birthday na iti sumaganad. Nora Calibuso, Marichul Mangyawat, iti taga Tatamuro, Julius Basil, oy, Julius, happy birthday. Dan sa London tatanya. Paring naka-monitor. Ni Honesto Albornoz Rebollido, iti San Jose, ah? Kani Jason Marcine. Ni Brenda ko na kumangam hamagawan do October mo. Okay. Kinagiti adwa pa yung birthday na tangal daw. Happy birthday apo niya. Dati apo dadang amang tarabay. Magipay ka na kayo. Kalagiti bendisyon. Nananay pa ay asalon at yo. Pagyaman ang mamet. Dagiti sponsors. Ito yung programa tayo. Programa tayo. Nga hintay mong mangigan kada Sabado. Di Lamotek Restaurant. Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal with only rice. Dagiti menuda apo, nanayunan, pianda di pianggang, kung nandiyan niya.
Magnet Sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado. Lamotek Restaurant, Masarakan iti Block 7, San Jose, Canton City. Kasama din iti Cabura o Santiago, Ilocos Sur, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Kasama din iti Barangay del Pilar, iti Tagudin. Lamotek Restaurant. Lokat yung order for delivery or pick up abo, umawag lang, iti 0916-513-5570. Lamotek Restaurant, kukuha ken ni matpatulan lagi dagasawa Ada Solomon ken Lilia Ubuan, Abaya and family. And of course, the Creamline Ice Cream, dapay abo niya. Naimas mo no ada partner ng tinapay. Unoan ni Jay Cracker, Bisco. Nalakang ngam nagpaiduma traman ng ice cream. Ito yung Creamline Ice Cream abo. Mabalin ka rin iti party wino nyaman nga kondisyon ti panawan. Mabalin pa ita rin tutudo niya. Ada cream coolers, cream bar, cream cups, kuna na cream cones, jumbo cones, pinipig, mini cup, Sunday Papa cup, fruit jolly, kaya na dumapay. Ada diya kuna dang pang perfect for sharing, tabbarkads, ada iti tabs, 1.3 wino 3 liters. Creamline Ice Cream, magatanggal iti designated outlets, si Taluglugario. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family. Iti J. Clemente Trading. And of course, Daywan, nagiti kaadwan, nga biyahero, Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Nagiti motorcycle riders. Nagiti makarignat pa nakabisin along the way. Dumawas kayo lang nita Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services sa bagatan lang ti Santa Lucia Public Market. Ado aputahe ting kay pagpilian dita po. Programa na hindi paborito nga bulalo. Ha? Sinanglaw ken pinapahitan. Nagawad na pa iti made to order for all occasions. Tumawag lang iti 0916-565-9305. And of course, dapat iti barong panganan, Manso Buffet Restaurant. Eat all you can. Ilikudan lang dito iti Susan's Eatery and Bulalohan. Along, hindi mo lang barangubong po niya, kasi ti palengke. Nalaka, ti presyo da dita po niya. May dasig ka rin may kumpara ka rin mga eat all you can restaurant. Susan's Eatery and Bulalohan Catering Services, ken Manso Buffet Restaurant, kukuha ken ni matpatulan lagi dagasawa. Ada Manny ken Susan Huven and family. Sama ti Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes abo. Kasi ti 2 wheels, 3 wheels, when no 4-wheeler electric bikes. 2-seater, aging ganat 7-seater nga electric bikes. Dapat itay lako daratang solar po, electric bike. Solar run nga bikes. Kasi isa niya, electric ko naman din saksak. Ito yung ipalnao mo ti kainitan. Namabalisamat, parehas niya. Poseidon Bike Shop, Masarakan iti Gazo Building, National Highway, San Jose, Canton City. Silaglang ti Canton South Central School. Malablab sa na po ta highway na ito. Dita lang agpadaya. Kantong agpadaya mapaniti Lamotek Restaurant. Kasama tayo iti Santa Maria, Ilocos Sur. Along the National Highway, makita yun, naglatak mo ti Dijaya po, nagdakal di pwesto dito. Baliw Daya. Santa Maria, Ilocos Sur. Kasama tayo iti Santa Lucia,
Itan na barangay Barangubong. Winuan, aja asidag ti bangko, na may sama ti bangko di tanya. Ajay gasoline station, bangko santo de Poseidon Bike Shop. Musta kay amin na po dita. Iti yan ti branches ta. Gindrama pa jay Bangged Abra niya. Jay Rizal Street, Zone 7, Bangged. Winuan, no, kahit yung gumatang, may sarong kay jay Neil Bike Shop. Kukuha mo lang diya po. Aglako mo titi electric bike sa jay, ha? Mabaling cash on delivery, home credit, online banking transfer, kada iti abroad, GCash payment, na? Nadadagit sa Lutsuyo po, mapangkailan yung Facebook page da, Poseidon Bike Shop. Wala, numawag kayo di CP number 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop. Kukuha ken ni Maniharmet na gidagasawa da Johnny John ken Marquez de Lormente and the kids. Da Neil ken ni May. And of course, the R-Keys Variety Store and Agri-Supply, pagkagatang kadagiti grocery items, pagbiag po, manipod chichiria, delata, gatas, soft drinks, itlog, bagas, kompleto po niya, nalakalita ang pagkatangan nyo. R-Keys Variety Store and Agri-Supply. Masarakan na iti Waig Daya, sa angulaang ti Partas Terminal. Kukwa ken matmotunan managidagasawa at the Ray ken Gina Andalan and the family. Kaya po di sponsors tayo, di ito yung program tayo. Sika ken tinapalabas. Thank you so much. Iti panang subsupport tayo. Iti ito yung program tayo. Well, hintay ito sublyanan ti programa tayo. Babayan met lang iti hintay ito pa nang ibasa iti tampok salaysay iti may sa pagayam tayo. Ngem iti tayo ito pa nagsubli kalpasan lang kadag ito'y sumagmamano pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waig Daya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila financial assistance, tapos kami po every semester we're sa malaki po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were
granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Maited nga materials for the construction of the sanitary toilets. We have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo. Bueno, kagayang di oras na yun, 1:35. At siyempre, dito ka palang agtindangag, agbuybuyan dito programa tayo, si Ken Tinapalabas. Well, tingaro din ti tampo ko sa laysay, tamalem. Manibo dito may sa pagaya makunana. Dear Manong Jun, Manong June, awagan naglatan itinagan Peter, nabaysan ko pudpud no anagan. Kadyak matanin surat, tay salino ti address ko. Agtawa na kitaan iti 50 ket innem. Ngamsakbay ng anak salaysayan ti kapalasak iti biyag. Kablawang kami ang pay, nga awan labas na, ang nangruna ken ka, Manong Jun. Dahito yung programa ti kanayon nga dengdenggen, gaputa makaitid liwliwa, kanyak, kabayatan ti panagtabtrabaho ti malem, kasmay siya nga construction worker. Adayo kini pamilya, iso aday tuyo na programa ti manglinglingay kanyak. Kalpasan ti dua alawas sa panagtalined ko iti trabaho. Agawid ak tumeten, tapno makita ti pamilya. Adda dagansen, ana impen iti barukong ko, Manong Jun. Diyak lakayat nga ipadlaw iti asawak. Gaputa diyak kayat amarakrak ti pamilyak. Siya kon ti agsaksagerbisyo. Tapos saan amay maapektaran dagiti anak mi nga agad-adal.
Ipagpakita klatan kadakwada manong June ang naragsak. Taglawlaw mi, naragsakak ngam iti ununag ko. Gumay gayab-gab ti agura ti Markriknak. Manong June, jakamono kasanok. Apag sa sarunwan, dito'y surat ko, dagiti pagteng, anagsakitan, tinakem ko. Ti may papan kada kami asawa, ti pagtayakan ti surat ko manong June. Day tumatan ti rason, no apay nga inturturad ko, ti nangipatulod, iti surat, tapno may binglay kumet, ti padas ko, kadag iti dumdumheg. Rugya kasalaysayan na ito'y apalas ko, iti sakbay ang mapanakag trabaho iti adayo a lugar. Nagsasarita kami idi kininanang. Kat ko na nakasanon ti pamilyam, mabati dito'y lugar tayo. Adayo medgayam a lugar ti pagtrabahoam anak ko. Ngam kinunakin ni Nanang, nagsarita kami, itiray ito abanag ken ni Lori, Nanang. Awatan naman ti sitwasyon, bagtrabaho kiti adayo ang lugar. Ay nasihat nga ron no kasta, anak ko. O Nanang, intun bigaten ti panagluasmi kadag iti kakadwak ang trabaho. Anak, ang ganad ka nga ron, ay, ti papanan nyo ang lugar. Iho. Sakbay ti panagluwas mi manong June. Kinasaritak pa'y ni nanang ko, tamok namin, nga mga no mabaybay anto dagiti anak ko, na dakon iti trabaho. Awanan ti sabali pagtalkak, no dagiti naganak kanyak. Paisuda lang aminen, ti makaawat kanyak, kaputa, ti mismo ang asawa ket napukawen anaming pinsan ti panagtalek ko kenkwana. O kunakman no agluas kayo ninto nubigat, Peter. Apay, adi mo pala isagana na iti usaray magtrabaho. Ay, tayo pala nga na isagana na iti usaray kung ama pa nagtrabaho, Lori. Kaano ngay mati panagsublim nito yung lugar tayo, ha? Sa anak pa lang nakadandanon ni di pa panak. Damdamagi mo, no? Kaano ti panagsublik? Ay, kawan nahatap no amok, no? Kaano ka nga gawin dito yung lugar tayo? Nauyong ti panagsasaw ni Lori kanyak manong June. Jakman na mariknakin ko na ti kinalailo, ti kasmay sang asawa. Imbes ko mga ibaga namet kanyak nga agan anadak, iti papanak ka lugar. Adadapay kit niya kay kayat na nga awanak, amakit kita na iti balay mi. Jak kaya ti Riri, manong June, so nga inimpen ko lang iti barokong ko dagiti agkasasakit ng ibagbaga ni Lori. Nagrigat panunutan no apay akala at nagbaliw ti ugali ni Lori. Jakon marik na
ti pamatig na. Kati di construction site manong June. Ganda na kadlaw, nakakaduha. Ako na tayo may isa nakaulimag ka man laingan Peter. Niya ka diti, ada pang panunutan. Ewan day ta, parang Raul. Manipod kami nakasangpat tayo dito yung construction site, hindi kan matagtagari. Mabalin mo ka di mat ng ibaga kanyak, noon niya day ta pampanunutan ta, baka makatulong ha. May papanday to ni Lori Raul. Wala akong ni manen Lori ti makagapong namang dadadael ti limbong ti palagpampanunot mo. No day talatan ti pampanunutan Peter awan ti turungan na wen nga rod pare mariribukan na ka talaga. Nasingit ta nga gayem Peter. Kinakasagana ka dumngag no nyaman nagiti kad mong ibaga. Ada ka din naon uneg pa rason no apay nga di ka nga makatal na ha. Yamjak pala yung magbaga kini Raul tipod puno rason no apay nga aburido akmanong June. Madmadlaw dalatan nga awan gaganay gaya kag trabaho. No jakla pang panunutan na giti anak ko, talaga sa balin, tinharamid ko. Patpatib kerek lang, tiriknak, tapno maramid ko lata tirumbeng. No jakmet ag sakripisyo, nagiti anak ko ti agbanag nakakasi. Hindi na minsan mo na kinasarita anak ni Raul. Yung kunanan di ka kadiunang pampanunot, Peter. Ang dalang dito, gayon mo. Ay, pasensya ka no. Meram-ramang kay tira ito pampanunot ka, pare. Talagang amin na nagtagsan man na ito riknak. Ay, kung napalagkunak, saan lang gagangay parikot na ito marikrik na. Masyanak pa ikit kan. Gusto ka, pare Raul, saan lagagangay parikot na ito marikrik-nak? Ibagamon ngamin ano niya reta, pare. Sige man lang, magayam ka man. Adda lalaki ni Lori. Ha? Lalaki ni Lori? Bayagan, pre, nga liputan na ni Lori. Nagululi may kaklatan. Nagtagtagari. Ay, naapon niya mo ito. Kas nakayam tinapasamakin ka, ha? No, nakapoy lang tiriknak. Pare Raul, amangan no sa balit tinaramid kon. Dalamon. Tapno malaganan tiriknak. Imbaga kon tiag paypayso ken ni Raul, manong June. Nabayag meten ngam amok, uno amok alulukwan naklang ni Lori. Yamjakin padpadlaw, anakitak ida, iti lalaki na. Sigod nga kay eskwela na, ti lalaki ada kamatek, manong June. Nagsakit na ito nga inaramid na. Ngam sursurweklatan ti agbalin a native care. Danda ni Jack payan kayat agawid iti balay mi.
Kay kat ko pa yan, nga dak iti adayo a lugar. Di na minsan mo na nga daw, panag-aawid. Kung ni Raula pa, hindi ka nga gawid di lugar tayo. Diyak among karoon pa rin, kayat ko pa iti agawid no saanan. Ay na, diyak karoon, maawatang kamay. Nadagsen tumatla ang tariknak no agawid ak, Raul. Amangan no makaaramid ak pa iti saanan na sihat. Kasanod na iti anak mo, pre. Nagtila ang anak ko ti pampanunutak nga rod, Raul. So dala ang ti mangpatpatibker kanyak. Lupay kasta manong June, nagawidak nga rod iti lugar mi. Nandani jak may baddek dagiti saka nga agturong iti balay mi. Kasla, adamang laplaped kanya ka agawid pa'y. Dagiti anak ko ti nasangpetak iti balay mi. Ket awan ni Lori. Amuklatan. Ganapan manen iti ayan ti lalaki na. Kajak met timpakaamukan ko na ti panagawid ko manong June. Saan met nga amu dagiti anak ko noon niya ti araramidan ti inada. Napuskol ti panagrup-rupa na ni Lori. Kapot na maaramid na pa iti agawid iti balay mi. Idintong agdadatan nga dalalaki na. Iti si sangpet ni Lori di balay. Kung nanapay di mo ibakpakan mo nga gawid kagayam dito balay Peter. Apay naskan pa'y kadingi pakamok no agawid ak. Umpurmi atiket ko. Naskan launay Peter, ngag-text ka mo no, awagan na kita sa telepono, tapno amok, ngagawid ka. Ako nang hindi ka kumagaramit Hindi na kumaramidan nga tabad Lori. Nilagay mo sawan nga Peter, ha? Siyak kumatirumbeng ngagsaludsod no sa dino, ti papanam. Jaksa kayat ti tema wino tenor de tasarita ma Peter. No, jakla pampanunutan na iti anak ko. Dala ko mama tagaw awid dito balay. Nalagyan mo sa uwan na Peter. Amom Lori. Nabayagan na ito Nabayagan nga mok ti dakes nga aramid mo. Kanya? Napuskol ka di at rupam? Taropam? Maaramin mo pa ikat agawid dito balay. Maaramin mo pa iti makisarita ka na kita anak ta. Kanya? Hindi na sasawa mo Nabayagan nga mok nga dalalakim, Lori. So nga, nasaysaya at siguro nagsinatalangan. Saan ang nakasao ni Lori tidaytang imbagat ken kwa na manong June. Inlawlawag ko ken kwa na. Nuapay nga amok. Nga lalaki na. Limed asusurutek tigaraw ni Lori idi. Kay di pala ang makarikrik na akon asabali ti aramid ni Lori lukluk kwen naklaeng. In short, manong June, nagsina kami nga rod ken ni Lori. Itidaydimat lang ang oras. Pimmanaw iti balay mi. Kaslaawan ang nyaman na kenkwa na pimmanaw. Kaya nasa uwan dayta, napatpategen dayjay lalaki na ngem ka na kami, pamilya na. Jakman lang na uray nagkadaw iti pamakawan kanyak manong June. Nangruna ka na iti anak mi.
Indawlawag kumet ang imbang kadagiti anak mi no apay. Alagsina kamin ken ni Lori ngaynada. Nadadahal na namin pinsan ti pamilya mi gapugan kwa na. Jaknam naman nagtungpal iti kastoy ti relasyon mi nga gasawa. Nagsakit launay daytoy a pagteng kanyak manong Jun. Inaramid kumadami na kabayla. Tapno agbyag kami laeng ano sayaat. Ipangpangrunak ti panagadal dagiti anak mi. Tapno may kakmet iday ti napintas ang masakbayan. Ay, talaga gaya managsina kayo kin ni Lori nga asawa manakaw. Wala lang. Jakla ka maklon, di panang bulib na kanya. Ay, diyaan mo no. Alay tayo magbagam, nagayam lalaki na. Nabayagan nga mo kada lalaki na nanang. Jakla nagsasaw tapno saan na mapektaran nagitiubing. Ay na. Diyos mio. Unay na ito'y nga napasama ka ni ti pamilya malakaw. Ay na lang nasay siya at lang sina kamin. Kaya ti makit-kitak ti madi nga raramidan na. Panagkunak kato sulaang tinaramid ko apanagsina ken ni Lori manong Jun. Agingga ka na gito'y panawen. Katya ko nakita pa'y ni Lori. Agengga ka na gito'y panawen. Katya ko nakita pa'y ti aniniwan ni Lori. Awanan ti damang mipay. May papan ken kuana. Namani po nagsina kami saanan ng may kimita kadagiti anak mi. May salaang ti kayata sa wanda ita. Saan ang napateg dagiti anak mi ken kuana. Napatpateg ken kuana tay lalaki na. Limag-an pa yan ti panagbiag mi idi awanan ni Lori ti den nami nga agama manong yun. Sa anak ang mabukawan iti trabaho nakanayon latangad da pagtrabahwak. Isungayin inot meten ang makururnungak para kada kami nga agama. Well, dituloy ti pakasaritaan ni Pagayama Peter, ito sublianan, kalpasan lang ka na ito si magmamano, pamalagip. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition.
Tinamoy di biyang tapno tikastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Sublianan di programa tayo, si Kalken tinapalabas, 2 minutos kalpasante alas 2 iti malem. Well, nagsinang arod dagiti agasawa. Ibati dagiti anak dagitoy iti poder ni Peter. Tuloy ang buhay. Gandang pampalulutan ni Peter tapos lang may sakad. Saan yung maapektaran ti panagbasa o panagbiagda nga gama. Iti panaglabas ti siwag mamano atawen. Naggraduaran iti kolehiyo ti inaunang anak ko. Ket kinamaestra tinala na a kurso. Ket isaan metla na bayag. Nakarwar iti examen, nakastrek iti public school. Ket sadyay nga nagruin nga gisuro. Ket isumeten ti katulunga ka mga isakad pa nag-eskwela pa'y. Ti may sapay nga anak ko. Ket may salangan ito ang maruray, malpas ng dumaten ti panagadal na iti kolehiyo. Ay, kablawang ka, paring Peter, ito nga nagsiyaat nga binanag ti biyagyo, nabailam, dayay panubo ka dimtengkin ka. Ket adan anak mo nga mestra. Babaan day tayo ditulong ti Diyos. Paring Raul, sa anak ka nagliway nga nagkarkararag ken kuana. Kaya dapay ka din damag mo ken ni Lori, paring Peter. Pagpay ka ti panunod ko, nabayagan nga, wandamag ko kan ko na. Parang Raul. Anak ko, sana bali parang Peter tani. Di kan marigatan kaputa. Addan kadwam ang mangpaadal, iti may isa pa yung anak mo. Wen nga rod, parang Raul. Day tapay, iti may isa nga pagyamanak. Tani?
Nasisingpet na gito'y anak ko. Uray kasano arigat ti panagbiag manong June. Nagsakripisyo para iti pamilya. Ngayon nagsina kami anamin pinsan kin ni Lori. Imbubus ko amin na panawan ko kadagiti anak ko. Et kung nakidin no jakon kabailan pa'y abaklayan ti rigat. Ngem babaen itinas naman. Apanagkid daw ko ititulong kena po Diyos. Nasungbatan dagiti araraw ko. Awan imposible ken ni Apo Diyos. Sa itangarod, ti panos ko adyak pulos malipatan manong June. Agyaman na kiti panagibasam iti na ito surat. Ito'y pagayam mo nagsurat. Peter, may batbati tinimbaga oras kada kay amin. Well, hintay nga rin nangaganti Salaysay. Di pagay ma Peter. Babayan iti panagsurat na kada tayo iti dito yung programa tayo sika kenti na palabas. Well, pagayam ko Peter. Agyaman akyang ka, iting ka panagibigla iti dito yung kapadasam iti biyag. Ada talaga nagiti pagteng akas iti napasamak iti pamilyam. Kada kita dumang na tao niya. Adada asinurot ni Lori iti pagayatan na. Amuna nga dali responsibilidad na adaduwang anak yung ti sinurot na. Jamon anya di jay. Napan na tayo jay lalaki. Teka malala na. Najay, kayat na. Han nga na yung responsibilidad nga mangtulungan ka, mangpadakkel, mangpatanor, makitinulong nga mangbukel at tinapinta sa pamilya. At bukod na lang pagragsakan, ti pinampanunot na. Binaybayan na kayo na pamilya na. Well, panagkunak, pagayam kong Peter, ubaw, ti panagayat na kada kayo. At adang empateg ken inayat na tay lalaki na. Kaya musto lang ti inaramid mo. Nga panangisinakin ko na. Tanarigrigat ti panagden na tagasawa nga danay gamer agura ti tunggal maysa. Dayawen kalauna ay pagayam ko. Iti kinapigsa ti pakinakem mo. Kaputusan mo a binaybayan dagiti anak mo. Dati Apo Diyos ti kanayon nga mangtarabay kada kayo nga agama. Ulit ang gagyaman ken ka pagayam ko nga Peter. Bikas panagyaman at timatimay isang sonata. Ngayon nakipakaikan ka, sabay lang kumata magustuam.
biyag ko nalipata aminti aglawlaw ko tas ikalaeng tilubong ko nuawan ka ayat jago amarit na kis puso di na agtana tasaan na siya tigtag igwakin ka nginupay lukas na di mundo amauray asidiran ka uray pa'y masaktan tuyirik na kapugin ay atagip nura kapugin ay atagsangsang ka ating man masubagan na pudnong ngayon kapugin ay at nagbalinag ka man nga agkit kita kinaput nung kaniya kapugin ay at aganan sa agapugin ay kis puso di nga agtana tasaan na siya tiglag igwakin ka ngemno pa'y lugas ta di mong tuwa mauray asidiran ka uray pa'y masaktan tuyirik na kapugin ay atagip nura kapugin ay atagsangsang ta dati mo man masubadan na pudnong ngayon kapugin ay at nagbalinag ka man mahagkit kita kinaput nung kaniya kapugin ay at aganam sa agapugin ay kapugin ay at aganam sa agapugin ay malagsakan na datoy tata makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata so duha nga grupo ti datoy tata one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program kat I think there are 95 grantees isu dati makaalati 25,000 and that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total
26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Well, tayo ituloy di programa tayo. Sika ken tinapalabas. Ada kablaw dito ni Maylene Tubera. Yan. Kablawan na kanon ni Eman, Randy, Janjan, Kate, ni Joan, Jovelyn, Kuya Nick, Kuya Danny. Dani Antalan, Kuya Benji, Okoy, tas tawag king ka, Kuya. Thank you. Gusto kita mo Brenda ken Armando Gaboy, iti alangigan segundo. Kasama ka na kiti Karubada. Wanda siguro nga makidingding ditan na tawa niya. Nagtudo mo. Ping Mina Jimeno Valdez, itatagudin kasama kini Maria Asuncion Lemmy Lazo, kompleto ya. Kung saan naman ang alis nga Lorena, Alibats Friendly sa Balyas Madapan, kamusta katama ta Hong Kong. Ang dimanon day mag-ayaw nga sa Bali. Nagsiko di bagyo ka ya. Annalyn Pascual, itanay Santa Cruz. Emi ken ni Jerry De Guia. Edith Eugenio, kumusta ni Tata Erming? Nakaturo kayo? May palagsaad na at palagtumtumar na ti Pito-Pito Plus Herbal Capsule niya. Ato na sapsapuan na niya na banglo nga
Herbal oil, ana po. Louie, Kenny, Ella, Valentino Ramos, dita dita Metro Manila. Rudy Iyong Antalan. Howdy. Tawag ni Ruben, Kenlani Galian. Flor Almirol Romero, Idabaknotan La Union. Okay, kasi tayo pa nagtuloy kagayem at timan nagiti sa magmamanong sonata. Isuro na biyak ko no kasano alipaten ka ketin ka nin kulbo Jaku makayat ngemawan maaramida pilit na nga lilipat binay bayam dahil tuyayat kasanukat paita inakun agmay maysa siya kun tayag luluwa tawan ka dito'y na kasanuan lipaten ka ket sikati amin ko kasano alipaten ka inayat kat na putno maasyan ka kuma dinagnat kumaikawa biyak kustan tatay ko'y biyak ko Jagun maibturan Abgesken sanaan Kulpit ngayon ka inpalak ang ubyak ko At di mapagpiara Siya kun tayag luluwa tawan ka dito'y na kasanuan lipaten ka ket sikati amin ko kasano alipaten ka inayat ka
patuluyin uray ken katagikutin yak maisuro to'y ringna ubiag to'y biyak kaput Facebook akon kunada ket nagsarap idalanta ng ring di napayag nagidulin arik nata bengkadiya patuluyin uray ken katagikutin jak maisuro to'y ringna ubiag to'y biyak bengkadiya patuluyin uray ken katagikutin jak maisuro to'y ringna ubiag to'y biyak lalaki ako, ti ama ti balbalay, ti tuma ako, ti asawa tayo. Ti original nga asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Maited nga
Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. Bueno, bien, di oras na yun, alas 2:35. Hindi tayo pa nagtuloy nga ro, datoy nga. Itay basahan ti Sarindaneo ti may sa pagayam. Ni Yulimar S. Domingo iti Barangay Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Pagayam ito patulod mo. Nga Sarindaneo mo, inakbasahan ka na ito'y winoita. Nga kanito, pagayam na ito'y kahit napauluan iti Gaput Uyaw, Ken Umsi. Gaput Uyaw, Ken Umsi. Agtalinaed ka, anak pa kong babaanak. Bayam dagiti adu, apan lubok, karit tibiyag. Di mo panunutan, alaped ti kinakurapay. Agsalukag ka, igaed mo ni Adal. Ti Adal, isut mangitalo ken ka. Itsut mangbalbaliw kasasaad ita. Dayta ti kanayon apam magbaga. Ni tatang mo anaayat mangilala. Gaput uyaw ken panangumsi. Karit amang gunod balegi. Inggaed mo Adal akapapatgan. Imulam panunot mo pang magbaga ti amam. Ti Adal isutrang tay amang ragpat. Arapaap balegi ti biyag. Ingkagumaam amang gunod. Tapno maton uyam, diro ni Adal, akas balitok. Di ka nagliway ang nagkarkararag, parabor ti Diyos Apo anaayat. Dadayta ti kanayon, ibagbaga ti amam. Agtamed ka iti Diyos, Apo, di na kanto, baybayan. Kunam, ti baligim isagot mo iti amam, ta isut nagsakripisyo, tapno ingka maragpat, diro ni Adal lakapapatgan. Amang balbaliw, dayta kasasaad, sumaliwanwan. No addapay kuma ni inam. Naragragsak kumaita ti pamilyam. Timangad ka ket kinunam, agya manakapo. Tasyak pinaraburam, dayta ayat mo. Isorde
dita gagayam ti Sarindaniyo nga ipatulod ka tayo ni Pagayam Yulimar S. Domingo iti Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Ito ito'y gurang nakamsat mo. Lagyan mo na Pagayam Yulimar S. Domingo iti Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Kasawat kablawak lagi iti taga Nalbo. Dudang nagdangdangag sa jay. Thank you so much, manan. Ito'y napintas sa dani mo nga nakaadawan iti adal. May isang papagwalan nga anak nga kada iti panunod na kat gagem nga mangituloy ito na mangpalpas iti adal nga kayat nga banag ken kuana ti amana. Kagkas panagyaman pagayam ko nga Yulimar timan ti maysa nga sonata napalo ko mata magustuhan. Ito'y lagi
sabay kumatangka maluluwa. Ang nanayong tumagang kantaan ka, mula ka na di ka maumay. Ang nanayong tumagang kantaan ka, mula ka na di ka maumay. Biyak ko umatayo ako, inakong sa bali alupong. Di mabiit tagsubli akong di sibay mo. Aguraya ayat ko panagsublim to'y sidong ko. Ikari nga adda akto apinanawang na inay ayat mo. Nalitay ang kanta ng bukil kadata, nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen nalakuman iti oras, panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Kaadda ako at tuyat umay lumainon. Ken ka usal na to'y biyag kun, para ken ka laeng day to'y apus ko. Naiday at kanta ng bukel kadata, nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen talakumar iti oras, panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen talakuman iti oras, panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Panagin na yan ayata nasamit anak ka na.
Laglagi ben kuma daytoy araraw ko asikan di pagpatig ko tapnon maiwaksin panakagulik mo tapanunod mo ken lindo Adyen na kuma sikati amin ko tapnon sikakyan siyak agrag sakto ikariken ka ngaipay kunto nasudi ang karayo laglagi pem kumami ako sikati amin ko Pacem kakay suna puso naitokiten ayat anapot no laglagi pem kumami ako sikati amin ko Pacem kakay suna puso naitokiten ayat anapot no Laglagi pem kuma daytoy araraw ko Tasikan di pagpatig ko tapnon maiwaksin panakagulik mo tapanunod mo ken lindo Adyen na kuma sikati amin ko tapnon sikakyan siyak agrag sakto ikariken ka ngaipay kunto nasudi ang karayo laglagi pem kumami ako sikati amin ko Pacem kakay suna puso naitokiten ayat anapot no laglagi pem kumami ako sikati amin ko Pacem kakay suna puso naitokiten ayat anapot no Pacem kakay suna puso naitokiten ayat anapot no Well, dahil ang mga rudan kagayam ti nagpatenggan iti programa tayo itamolem. Pagyaman naman pa iti sponsors tayo. Ti Creamline Ice Cream, ti Lamotek Restaurant,
si Susan C3 and Bululuhan and Catering Services, ti Manso Buffet Restaurant. Kasama din iti Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes, Kenti Arky's Variety Store and Agri Supply. Thank you so much. Agyaman na. Iti pa nang support tayo, iti programa tayo. Si Kenti na palabas. Well, kasangarudan kagayam, magyaman na klaunay. Iting kay panarabay, sa palakumatan na liwliwada kay manen uray pagkanito lang. Kadwa karon na pumakada pansamantala, Dennis Havillonar, iti DZTP, Radio Tiradpas, kasama din iti DZTP, Digital TV, YouTube, and Facebook, Joe Maria Habab. And of course, iti manen, pagayam nyo iti nangatang ken kadagiti lang langalang, your dear, Manong June. So, galalo tayo nga na yun. Keep safe, everyone. Kanay ito karkararang iti apo, gyaman ken ko na kadagiti bendisyon, nga na ipapaay ka na tayo iti naldawal-daw, panakapili tayo mabendisyonan. Sabot tayo, di ba nagbalin tayo nga blessing kadagiti ito mga tao. And so, enjoy the rest of the day. Bye-bye!